Tērā tētahi whakāturanga hō ka tīmata ki te whare pupuri taonga o te whanganui a Tara a koe nei. E āta whai ana ki te whakātu i tā te Māori titiro i wā te Māori kōrero mo te hītori o te whanganui a Tara. Ko te ingoa o tēnei whakāturanga, ko te whanganui a Tara, anei rā pohaturoa. Nō te rangi nei i tūwhera te whakāturanga hou o te whanganui a Tara ki te wakahuia o ngā taonga tuku iho. Wakahuia o ngā taonga tuku iho, ko tēnei te whare taonga mo te taone matua o Aotearoa ko Pōneke, te whanganui a Tara upokoti i ka harai. This exhibition, Te Whanganui a Tara, it's an introduction to sort of some aspects of the history of Wellington, Te Whanganui a Tara. It's a really family-friendly, fun, orientating space where people can touch upon the influences of the land upon the people and the people upon the land. He nui ngā ngohe hei whakamahi ma te whānau, kia whakatō i te koa, i te hari anō hoki. Nō hea koe, nā he wāhi pai tira māu ki te rangahaua tō pepeha, kia tuhi tō pepeha anō, kia waihotia ki runga te pakitara, mā ngā iu o te ao te kitea, ko wai tō maunga, ko wai koe. Ko tētahi pāinga o tēnei whakāturanga motuhake, ko te whakamahere i tō ake kāinga noho. Ka kitea koe he mahere. He mahere o te taone nui o Pōneke. Mai te ao kairangi tai atu ki Karori, atu ki Tawa, me te whanganui a Tara ke Wainganui. Ko te ara te mea tuatahi, whakamiharo hia te iwi. He rārangi e whakamiramira ana i ngā kaupapa nui whakaharahara i pā mai ki tēnei takiwā. Ka tīmata i te orokohanga, te kore te pō te ao marama, nā tata ki tērā ko te he whakāhua a Māui hi ana tona ika, a tika nui a Māui, ko te hao whenua i te tau 1460, tērā he rū whenua nunui, ko tērā no i whakaahua pai te aho o Pōneke i aia nei. Ko tērā no, i ki etehi ko tērā no te rū whenua, e hao ana ia mea whātaitai, taua taniwha e rua, we te honga taniwha e rua o te whanganui a Tara. O ngake ko whātaitai anō tērā. Kia whakatōmuri te haere whakamua, Pohaturoa Wainga, Te Karere.